Ya, hita haganupan Bapak Inang, paima itangar hita boni, bohal niha porsayot tasadarion, martonggo hita. Terima kasih Tuhan, bani hina bueni, hidup ni hormu, naijalo hanami das bani panorangon. Sihol hanami Tuhan, manjalo hata haguluhan nambamu. Ajari ham hanami Tuhan, asehatamu intongon gabe haguluhan na baru banam. Ibagas Kristus Yesus jaloham tonggonami. Amin. Hatani Tuhan bata sadarion aima sada Korintus 15 ayat 50. Sada Korintus 15 ayat 50. Aipe nasyam sanina nahina holongan. Totap manasyam ulang mubah-ubah. Anja halam bin surung ma ibagas horja ni Tuhanin. Ai ibotoh nasyam sedo nasoya halo jaon nasyam ibagas Tuhanin. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ita haganupan marhasoman pakon halak nalang markomitmen. Marhasoman pakon halak nalang punya pendirian on masih harunan. Sadarion A patar B. Langadong ketetapan bani hadirion ni. Apostel Paulus makatahon bani ambilat taon bani hatani Tuhan. Nasyam sanina totap manasyam. Ulang mubah-ubah. Jong-jong ma berdirilah. Berarti yang gue tahun jong-jong lang modom, lang berbaring. Anggo jong-jong berarti siap sedia. Lahu mardalan, lahu marpojong, siap sedia disuruh. Anjaha marhorja ibagas Tuhanin. Napa duahon nini teguh, ulang mubah-ubah. Kuria Korintus mubah-ubah dosidea. Anjaha mempunyai partai-partai golongan-golongan. Nini Apostel Paulus ase ulang mubah-ubah. Punya komitmen pribadi bani goluh. Ya anggoya lang anggolang. Tentu halak na punya prinsip tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Napatuluhon ay masurung ibagas Tuhanin. Ada kelebihan. Maningon ringgas lang marayo lahu makorjahon horja ibagas Tuhan. Ay nini seng nasoya halo jaon nasyam ibagas Tuhan. Tuhan tidak pernah tangan kosong kepada pekerjaannya. Langong ganay bata membere horja langadong ulih nitene. Setiap pekerjaan Tuhan perkirakan. Sengadong nasoya halo jaon nasyam ibagas Tuhanin. Halanya hita haganupan semangat mahita. Pataridahkon parpuhoon ni Yesus. Marhite na jongjong ulang mubah-ubah anjaha surung ibagas horja ni Tuhanin. Aselam bin marsangap marmulia goran ni Tuhan marhite hita haganupan. Amin martonggo hita. Terima kasih Tuhan bani holong niatemu. Na tetap memberi kepastian hidup. Jaminan hidup huban nami. Marhite parpuhoonmu Tuhan. Mamuhoy hanami bani ari si magira. Rosi mamuhoy haporsayaon nami Tuhan. Ase tetap hanami jongjong ulang mubah-ubah anjaha ulang surut humbani horjamu Tuhan. Holong atemu Bapa. Bereham semangat huban nami. Ase bani na mandalani ari-ari ni goluh nami.
Totap hanami pataridahkon na dumapuho do tongon ham Tuhan ibagas hadirion nami. Ondos mahanami sadarion hubamu Bapa ibagas Kristus Yesus jaloham tonggonam. Amin.